Dragi moji pratitelji, dobro mi došli u kanal Kornelija priče. Slijedi priča Histologija i napudrana gospođa. Na Medicinskom fakultetu u Zagrebu kao studentica ja sam pohađala nastavu i vježbe iz histologije. Jedan dan dobili smo mi studenti preparat komadića kože, te smo cijela grupa studenata imali zadatak prepoznati slojeve kože i njezine stanice. Proučavali smo mi preparat dan nam za učenje dobrih 4 sata, pa smo potom polagali kolokvij. Većina studenata se je jako lijepo snašla i dobila dobru ocjenu, uključujući i mene i moju peticu, ali nitko od studenata nije uspio odgonetnuti što rade plavi kristalići u preparatu kože. Ja sam histologiju i jako dobro naučila i bili su mi jasni svi dijelovi kože i stanice, te sam osjećala da plavi kristalići tamo ne pripadaju. Dok su ostali studenti dvojili u svezi kristalića. Svi studenti su se izjasnili profesoru da znaju da plavi kristalići pripadaju koži i najveća njihova ocjena bila je 4. A kada je profesor stigao do mene, posljednje studentice za kolokvij iz histologije, ja sam mu odgovorila na sva njegova pitanja, a za kristaliće sam rekla: plavi kristalići ovdje ne pripadaju i ja zaista ne znam kako su se oni ovdje našli. Profesor mi je uzvratio: u pravu ste, kolegice, oni tu ne pripadaju, ali gospođa se za svog života i jako pudrala. Do sljedećeg susreta. Bog!